Bocah. Kayak gini apa ya? Gini sepi menap bocah siji ya. Kene Jumat Kliwon no. Yang meden ya. Kelalen kon. Iya, selalu bayu. Orang wani kon. Iya, betul. Yo, Ini jatuh lutuk. sunat dewani. Iya kok. Lar-lara. Yes. Mendek. Anak wadone siapa ya? Ah, metu bengi kayak wenek. Iya ya, siapa kok ya tembe werun yo. Beneran ge, sumpah. Malam Jumat kena gua anget-anget ge. Ono beli kan. Dia ri kling cemen temen dibanding aspal benyong wani mending kue. Ya wis, ora pakan yang bunyi kon ya. Wali tengah emboran wis, Mbuh. Pak pol-polane wis, lho. Ana tengahna pucuk tengah pe minuman. Ora apa-apa yo. Jaksu bae kejar bae. Yo, gas, men. Nok, pan mendhi nok bengi-bengi kayak kedewekan udah ke roke pating glopot pan jadena apa ya nok yuk. Iya mas, lagi pengen laku ini aja kayong gerak ini aja pandur angin bawah itu kiri ini empat dirinya mas Yo nok yuk. Yes. Yo nok yuk. Yang pengen. Lah, masih. Yo ombe bae yo. Ya wis ya. Lagi senengane lagi enak-enak. Ombe palayung gambreng. Tuh. Wah. Kalah wah. Yuk, Mas dandan aja. Ya, Nok karena siapa sih? sampean siapa mas siapa Panaran buri paran ngarep. dan si ngarep siapa Ari ngarep gan. ada sing buru sih Ari ngarep buri gen. sih apik nang ngarane ya Iya oh. apik ya ganden terus nyo manggilnya apa den apa dan Karepe wis sementing Nok karo abae ya. Saiki gantian bae yo. Nok karena siapa sih? Sun apa? apa sun Masa suntuk dilawani mama bapak gawe tumeng larang-larang arane suntuk. iya nyarane Sun apa? sun dari sulung Astagfirullah. Enak semua, Dun. Enak ndasmu kayak kenyum mlayu kos-kosan kono ora weruh. Si ini ngapa? Jublane wadon miki sing tak gawe nyongke kudu wong. Cundel bolong. Untungnya Aduh, alhamdulillah. Undungnya melu-melu. aduh. Ane, aja gembrang sang. Undung iki ombe bae nyong kaya kiye, dongono. Aduh, Nyong kena. aduh. Gane gembrang sang maring wadon. Dilawan itu memang pecel lele mau kayak kentak kabeh kayak nyong lambunge nyong ada. Puas. Aduh. Kayak mau ngentut ya? Iya, Sung. Iya. Siapa sih ngentut ke? Kon kayak ngentut ke? Sikah. Yang orang ngentut sung. Oh, cangkeme ngentut ya. Cakep masih ngentut apa cungure ke bolong ke? Wis Sumpah. gak dicungure mangap apa iki ke? Jujur bae. Kan gak jujur bae harus kayak Yakin, kuwe Boy. ke. Mambune astagfirullah. Nong nyengat ke. Wis Oh, mas-mas Dio. kayak iki mambune ngentut paning. Ampun men. Oh, Dian. Itu tuh kon ke mikesman pecel lele kayak ade ya. Ora miki mambune ke maning kon ke? Mangap mangap. Kian apa ke ribut-ribut bengi-bengi. Kiye Pak RT? Masa ngentut orang aku Pak RT? Ora Pak RT. Seguguk. Lamun bocah teluru tuh entut kabel sing aku. Berarti tak tumbahe saiki. Kok Ya bisa wis. ketemu sing entut apa sing ora. Ya wis, Ya, setuju, ya. setuju. Ya, Setuju, setuju. Ayo. Saiki mademene kabeh. Ya. Saiki temen datung ya. Ya.
Angger sing ngentut berarti ngaku. Ya. Aku. Tang sut jendela wangwa. Apa mau ngentut didenda raja tua. Wah, Manut guru. manut ketiga bocah ngentut jaluk segak. Berarti ganden ya sing ngentut. Ngentut ganden ya. Cepule sampai pecel lele. Oh, bagi-bagi orang. Sobat demek, pokat kapicirit yang orang ngentut. Iya teles. Teles ya. Iya niki kagak ngerti. Melayu-melayu ngos-ngosan Pak RT. Aduh. Orang ngaku Pak RT. Ngomongin lakoni. Iya. Ki utuh sasrine utuh entut, emang kapicirit. Ayo sum. Ya wis mana cawok. Cawok. Ngaku. Cawok. Cawok burung. Wis dilawani cewek katik godong pringko. Balik bae yo. Yo. Apa dilawani kayak kiye ketemu watu coba sender bolong. Terus kayak melayune kapicirit maning. Kayak kecung celanane ke. Aduh, langane guru nyetrika. Bukan cek maru padon. Ngaya kuwe. Iya, Cek madon ngaya kuwe. Aduh. Kayak pengen boyang lu. Beli kue cawok kira ora. Rata ki atik pring juga segesek nak kaya kuwi. Aduh.